Riva disera mafhungo a SABC ubva fhano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo malwane nga chino tshifhinga Care. We will not be bullied. We will not agree to be bullied. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha khou sasaladza vhaṅwe vharangaphanḓa vha ḽifhasi uri vha litshe zwa u ṱoḓa hu tshilela tshenda tshavho fhedzi. Prime Minister wa Australia Vho Anthony Albanese vho swika fhano Afrika Tshipembe u itela khuvhangano ya G20. The MPC decided to reduce the policy rate by 25 basis points to 6.75% with effect from the 20th of November. Nyinga pfuma yo fhungudzwa. Lokovela ndi nne Tshanduko Ligege ndi vha ḓisela mafhungo fhano kha SABC2, SABC Plus na kha Ḽihaya. Ndo livho shelwa afho hayani nga ri vhe roṱhe. SABC ndiyo ni khashweni ya kushilela G20 SA 2025. Namusi yoto usala ḓuvha ḽithihi uri vharangaphanḓa vha ḽifhasi vha kuvhangane fhaḽa Nasrec kha khuvhangano ya G20. Zwa zwino ri livha henengei Nasrec hune Tshifuwa Doyoyo a vha hone u pfa zwinzhi nga khuvhangano iyi ya G20. Tshifuwa Lokovela. Ri khou livhuwa Tshanduko ubva henengeyo Auckland Park matsina fhano ne njandi fhano zwi studio zwa SABC fhano Nasrec hune SABC ya khou vha ḓisela khasho thwi ya mafhungo a kwamaho G20 matsina a thindoṱhe ndi na muḓivhi wa zwa mutsho na kilima wa SABC ndi Azwi Ṱuwani. Azwi ri khou ni ṱanganedza ndandona khamusi ri lavhelese mafhungo a G20 fhedzi ri tshi khou lavhelesa kha mafhungo a kilima na mutsho ri sedze mafhungo a uri kilima ni tshi ṱalutshedzani nga tori ndi zwithu kana mutsho nga u tou angaredzana. Okay, kilima ndi mutsho mara fhedzi hai uva u mutsho une wo angaredziwa nga murahu ha tshifhinga tshilapfu ri nga ḓi ri miṅwaha ya 10 ine ravha ro sedza dzimvula ro sedza dzi temperature ro sedza na makole ashu uri a khou tou dzulisa hani. Fhedzi ri tshi vho ḓa zwino ri tshi vho ri kilima yashu yo shanduka zwi amba uri kha miṅwaha ya 10 ine ra vha khayo na ine i ḓaho ri vha ri tshi vho thoma u vhona uri dzimvula dzashu na dzi temperature dzashu a dzi nga ḓo fana na nyangaredzo ine ra vha nayo kha miṅwaha ya 10 minzhi ye ra i rekhoda yo fhiraho. Ndi hezwi zwine zwa vho sia ri tshi vho vhona uri mvula dza hone dzi tshi vho ḓa dzi vho ḓa dzo no kalula u fhira nga nḓila ye ra i ḓowela. Dzi temperature dza hone hu vho fhisesa nga nḓila ine a rongo i ḓowela. Ndi zwine zwa sia ri tshi vho ri kilima yashu yo vha na tshanduko. Khamusi ri tshi khou lavhelesa mafhungo a khuvhangano yeneyi ine ho tou sala ḓuvha ḽithihi fhedzi uri vharangaphanḓa vha ḽifhasi vha swike fhano Afrika Tshipembe Nasrec. Ri lavhelesa uri ndi ngani thero yeneyi ya zwa kilima i ya ndeme kha mafhungo a G20. Hei thero ya kilima ndi ya ndeme ngauri i kwama zwithu zwoṱhe uya nga kha ikonomi kana ri tori zwa government kana zwa shango ḽiṅwe na ḽiṅwe ri ḓo sedza uri zwi ḓo kwama hafhu hai ikonomi yashu zwa dovha zwa kwama na agriculture ine ya ri sia ri na zwiḽiwa shangoni zwi dovha zwa kwama hafhu na maḓi one ane ngauri arali mvula dzi tshi khou nesa dza vho thoma u kwasha madamu zwi khou amba uri shango ḽi ḓo sala ḽi si na maḓi ha vhuya hafhu arali mvula dzo nanga u tou ralo zwi sia ri sina na khano zwine zwa ḓo ḓa zwa kwama ikonomi zwiḽiwa zwashu zwi tshi vho ḓuresa
ri tshi bvela phanḓa zwi dovha hafhu zwa kwama na dzi insurance dzashu dzi sala dzi si tshena tshelede ngauri arali ho kwashekanya maburo ha dovha kwashekanywa na dzinnḓu ha kwashekanywa na dzi infrastructure nnzhi ra sedza na zwa vhuendedzi dzi goloi dzashu zwi sia vha khou tea u badela tshelede ine ya vhanzhi hu kwamea zwithu zwine zwa vhesa zwo ḓalaho shangoni ri tshi sedza na dzi social economy rine vhane vha vhavenḓa vhane ra lima murahu ha dzinnḓu ra lima na masimuni ashu zwi sia ri sina khaṋo zwine ra tea u bvisa tshelede ine ya vhanzhi zwikwamani zwashu ri tshi yo renga zwiḽiwa ndi hezwi zwine mashango oṱhe a tea u ḓa a vha tshithu tshithihi vha amba uri ri ḓo vha na thandululo i bvaho ngafhi musi ro sedza mafhungo a kilima khamusi ri tshi khou lavhelesa yeneyi thero ya G20 ya fhano Afrika Tshipembe hu tshi khou lavhelesiwa mafhungo a solidarity mafhungo a equality na sustainability zwine zwa vha tshumisano ndinganyelo khathihi na mvelaphanḓa zwi kwamana hani na uri haya mashango a vhumbane a kona u shumisana zwi a konadzea na uri mashango aya a kona u thusana siani ḽa u lwa na khamusi na masiandaitwa a si avhuḓi a kilima hune ra wana hu tshi khou vha na miḓalo yo fhambananaho ine ya kwama dzi themamveledziso infrastructure sa zwine na khou ṱalutshedza zwine na nga vha vhudza zwone ndi zwo ri shango ḽone ḽine ḽi ḽithihi ḽi nga si kone u lwa na kilima ḽa ikona so ri khou tea u vhumbana ra vha tshithu tshithihi ngauri zwine rine ra vha ri khou ita zwine zwa sia hu tshi khou vha na vhududo vhunzhi vhune ha sia vhu tshi khou shandukisa kilima a zwi kwami rine fhedzi sa South Africa zwi ḓo ya zwa kwama na USA zwi ḓo ya zwa kwama na Europe zwino ndi zwine na vha re Europe zwine vha khou ita industrialization ye vha ita ndi zwone zwithu zwine zwo kwamaha na kilima yashu zwine zwa sia hu na masiandaitwa ḽifhasi nga vhuphara ndi ngazwo arali ri tshi ḓo kona u lwa na kilima ri khou tea uri ḽifhasi nga vhuphara ḽi vhumbane ḽi vhe nga nnḓa nthihi hu na khonadzeo no uri anea mashango kona u swikelela zwiṅwe zwithu zwine zwa nga kona u shandukisa uri na ngoho masiandaitwa a si avhuḓi a mupo kana a kilima zwi kone u konadzea uri mashango a kone u tshila nga fhasi ha tsireledzo yo raloho miḓalo i sa tou vha ngo tou ralo na nga u tou ralo hezwo zwi a konadzea ngori ri tshi thoma u sedza zwino ri khou thoma u vhona uri ho no vha na dzi enforcement dza uri carbon dioxide reduction ho no vha na dzi payment dzine dza vha hone musi vhathu vha tshi renga dzi goloi ho no vha na ku shandukisele kwa uri nga nḓila ine ra generator muḓagasi ngayo ho no vha na milayo ine uri a ri suku fhungudza ḓaka ri khou livhuwa vhukuma a zwi ṱuwani matsina uyu wenda vha ndo fara nyambedzano nayo u bva fhano Twasho Nazareth hune ra khou vha ḓisela Cashew Tree ine i khou swiyeliwa nga SABC News ndi a zwi ṱuwani we a vha tshi khou ri ḓisela mafhungo nga u tou angaredza uri kilima na mutsho zwi kwamana hani na thero iyi ine ya khou ambiwa nga hayo kha mafhungo a G20 ine ya vha thero ine ya kwamana na zwa tshumisano ndinganyelo khathihi na bvelaphanḓa hune mashango haya ḽifhasi a khou ḓo kuvhangana ho tou sala ḓuvha ḽithihi fhedzi uri na ngoho vhurangaphanḓa ha ḽifhasi vhukhunyelele fhano Nazareth ndi khou livhuwa tshanduko ro livhuwa nga maanḓa tshifhiwa u bva fhaḽa Nazareth hune SABC ya khou shela khasho ya G20 nga ri bvele phanḓa vhadzulapo vha na kupfesele ko fhambananaho zwi tshi ḓa kha khuvhangano iyi ya vharangaphanḓa vha G20 kha ri pfe vhuṅwe ha vhupfiwa ha vhadzulapo vha vunḓuni ḽa Limpopo nga G20 ḽone ḽi ḓo ri kwama nga maanḓa sa President Trump vha sa ḓi hanefho South Africa mara tsha hone zwi nga thusa na uri maṅwe mashango a kone u shuma vha sa lavheleli kha President Donald Trump ngauri bo Donald Trump u khou sumbedzisa sa muthu vha sa pfhesesi South Africa u khou amba zwa uri South Africa ina genocide ina u ṱaluhanya makhuwa na vhathu vharema zwino kasi yone South Africa a iho kha zwezwo G20 ndi pfhesesa uri G20 ndi mashango alane a ri na dzi tshelede zawo zwino rine nga a ri na tshelede ri ḓo to nyaga u swikelela mara a ri swikeleli vhadzulapo a vha swikeleli uri na ri swikelelwe nga tshithu a huna dzifema a huna mishumo a huna dzibada a huna order a huna safety na mapholisa a khou balelwa u tsireledza vhathu no tsireledza vhavho rabulasi nga ngevho rabulasi vha khou vhulawa navho ndi vhona uri kha muṱangano hoyunoni khamusi ngori Ramaphosa na ene muṋe una pulane dzawe lune uri khamusi South Africa nga ḽone kana Afrika Tshipembe ḽi ḓo vha na mvelaphanḓa mara ndo tshi sedza arali ndi tshi khou amba nga sibadela tshe tsha elimu hu na zwine zwa short hu na zwine zwa khou ṱoḓea vha tshi tou sedza a huna na mvelaphanḓa ine ya khou itea mara ndi tshi uri kha Ramaphosa kana muphuresidennde washu kha vha ite uri at least hu vhe na mvelaphanḓa zwi tshi ya nga heyi ya kha G20
Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha khou sasaladza vhaṅwe vharangaphanḓa vha ḽifhasi uri vha litshe zwa u ṱoḓa hu tshilila tshenda tshavho fhedzi. Shango ḽa Amerika ḽo kaidza ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe uri ḽi songo swikelela mbofho na nthihi dza G20 ngeno ḽone ḽi siho. Presidente wa G20 Vho Cyril Ramaphosa vha khou ḓigana hune vha ri hu ḓo vha na mbofho dzine dza ḓo dzhiiwa na u swikeleliwa dza vharangaphanḓa vha G20. Mishushedzo ya shango la Amerika isumbedza isa khou ita tshithu kha presidente wa mashango a G20 Vho Cyril Ramaphosa. Mutangano uyu wa vharangaphanḓa vha G20 u ḓo vha na mbofho dzine dza ḓo dzhiiwa khathihi na u swikeleliwa u ya nga presidente Vho Cyril Ramaphosa. Shango la Amerika a ḽi khou ṱoḓa u tshi dzhiiwa na mbofho na nthihi mutanganoni uyu. We are developing our economies. We are sovereign countries. And we need to be treated as equals. Our sovereignty needs to be respected. We need to sit around the table as equals and having the same share of knowledge, the same share of capability, without any bullying the other, without any. Presidente vha khou ita khuwelelo ya uri mashango kha farisane kha nyaluwo ya ikonomi katelaho vhoṱhe, nndwa dzi fhele nahone hu vhe na vhudziki ḽifhasini. For in the past, for most of us in the global south were colonized. We were not even allowed a moment around at the table. We were not even allowed to be in the room. And we've now been arguing that we would like to be in the room. And we appreciate the importance of diverse and resilient supply chains. Vharangaphanḓa vha ḽifhasi vho no thoma u swika kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe u itela u dzhenelela muṱangano uyu wa ḽifhasi mafheloni a ino vhege. Vharangaphanḓa vha ḽifhasi vho thoma u rothela fhano Afrika Tshipembe phanḓa ha muṱangano wa vharangaphanḓa vha ḽifhasi wa G20 une wa khou takutshedza ḓoroboni ya Johannesburg mafheloni a ino vhege. Vhaṅwe vho thoma u swika ndi minista muhulwane wa Australia Vho Anthony Albanese vhe vha swikela vhukamabufho ha dzitshaka ha OR Tambo zwenezwino. U vha tshipiḓa ha shango ḽa Australia khuvhanganoni iyi ya G20 zwi tou khwaṱhisa u ḓikumedza haḽo kha tshumisano dza ikonomi ḽifhasini khathihi na nyaluwo ya ikonomi yo katelaho vhoṱhe. Muṱangano uyu wa G20 une wa khou farelwa fhano u khou ḓa musi tshiimo tsha zwithu ḽifhasini tshi tshi kanakanisa. Vharangaphanḓa vhane vha ḓo dzhenela muṱangano uyu vha khou lavhelelwa u ambesa nga ha mafhungo ane a kwama u fhungudza vhushai, mveledziso yo khwaṱhaho khathihi na u fhaṱa ikonomi yo khwaṱhaho. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwenezwino. ABC ndi yone khashweni ya khou swielela G20 SA 2025. Ri khou bvela phanḓa na khasho yo tou sedzaho kha G20 fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Ḽihai. Dzangano ḽa vhalimi vha maswiri Citrus Growers Association ḽi khou amba uri khalaṅwaha ya maswiri ya ṋaṅwaha yo vha ya nṱha. Vhorabulasi u bva mavunḓuni o nonga Limpopo na Western Cape vho kona u rengisa makasi ya maswiri o no lingana miḽioni dza maḓana mavhili na ntharu u ya mimaragani ya ḽifhasi. Bulasi ya maswiri ya hektara dza tshigidi tshithihi na maḓana mana ya Rosley i wela fhasi ha tshikimu tsha tsheledzo tsha Loscop Valley vunḓuni ḽa Limpopo. Iyi bulasi yo thomiwa nga ṅwaha wa gidi ḓaṱahefuṱaheṱhanu i khou vhona hu na nyaluwo siani ḽa zwibveledzwa zwa maswiri kha miṅwaha yeneyi. We expected a lot of new young trees coming into production and But the grain conditions were so favourable that we set a much better crop than anticipated in the beginning of the season. Musi muṱangano wa vharangaphanḓa vha ḽifhasi wa G20 u tshi khou farelwa dzhangoni ḽa Afrika lwa u tou thoma, vhalimi na vhorabulasi vha ri hu na tshiimo tshavhuḓi tsha makwevho. We actually want to tell the G20 of the success of the South African citrus industry, but there's a lot of links, a lot of people that made it possible, a lot of hard work, planning and commitment from government side.
khalaṅwaha ya zwino ya maswiri vhuponi ho no lingwa maswiri vunḓuni ḽa Limpopo u fana Litsitili Valley yo vha na mbuyelo yavhuḓi u fhirisa zwe zwa vha zwo lavhelelwa. We look forward to working with government to expand our current market access so that the projected continual growth of volumes can translate into more foreign income and job creation. Zwi tshi zwo ralo vhashumi vha bulasini ya Rosley vho shuma zwavhuḓi kha uri hu vhe na nyaluwo zwe zwa sia vhaṅwe vhashumi vha tshi topolwa. Coming from a poor background, I didn't have money to go to university, so I came here in 2007 and started working. Nḓowetshumo ya vhalimi vha maswiri i khou lavhelelwa u aluwa. ABC ndi yone khashweni ya kushilela G20 SA 2025. mudzulaphanda wa khomishini ya madlanga onothaho vhane vha muhaṱuli vho Mbuyiseli Madlanga vho halifhela vhukuma mazwifhi a vho Brown Mokgotsi he vha ri zwi tonga u ita muano kha vho Mokgotsi a zwi ambi tshithu. Izwi zwi khou vha hone nga murahu ha musi vho Mokgotsi vho tenda uri vho zwifha zwenezwi musi vha tshi khou vhudziseswa kha khomishini iyi. Avho Mokgotsi vhane vha pfi vha ṱhama ya minista wa muhasho wa mapholisa o vhewa maḓuvhani a u awela Vho Sinzo Mthunu vha khou tenda uri vho zwifha musi vha mushumoni wavho sa ṱholi. I want to suggest to you, Mr. Mokgotsi, and hopefully, and depending on the answer that you give, this is the last point I'm making at this stage. I want to suggest to you that an oath is meaningless to you, and I have no reason to believe that the one you took before us here means anything to you. Do you want to comment on that? No comment, Commissioner. Thank you, Mr. Mokgotsi. You see, Mr. Matlala, what I'm going to put to you is that it is absolutely clear from these chats that what you and the Minister were discussing on 23 and 24 December was the possible arrest of PKTT members by IPID in relation to the events during the 6 December operation at Mr. Matlala's house. No, that was not the discussion. That was not the discussion. It cannot be that I can discuss the arrest of these PKTT members with the minister. And to be clear with you, I know who can arrest and who has that power to arrest the PKTT. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ni 17 rand 14 cents, bond 22 rand 46 cents, euro 19 rand 77 cents, pula 1 rand 19 cents. Miko phala JSE Inter. Kha zwibveledzwa musuku ndi 4093, platinum 1545, oli sonkunakiswaho $64 nga faki. Muluvhisi wa Reserve Bank Vho Lesetja Kganyago vho ḓivhadza uri nyingapfuma dzi khou tsitselwa fhasi nga 25 basis points. Vho Kganyago vho ḓivhadza izwi ngei Pretoria nga murahu ha muṱangano wa maḓuvha mararu wa komiti ya mbekanyamaitele ya zwa masheleni kana MPC. U fhungudzwa uhu ha nyingapfuma zwo vha zwi tshi khou lavhelelwa. Vho Kganyago vha ri bannga iyi i khou bvela phanḓa na u vhea iṱo kha inflation. The MPC decided to reduce the policy rate by 25 basis points to 6.75% with effect from the 20th of November. The decision was unanimous. Members agreed there was scope now to make the policy stance less restrictive in the context of an improved inflation outlook. The quarterly projection model continues to forecast gradual rate cuts as inflation subsides. As before, this rate path remains a broad policy guide. Our decisions will continue to be taken on a meeting basis with careful attention to the outlook, data outcomes, and the balance of risks to the ana musi mafhungo a gumane pa mutsho wa tevhela na ndanganeni mudau abe madekwana a nṱhesa o andaho sipathu tshedzo.
nda matekwana kari mudirabirisa nyimoro ya mucho ya matekwana ana mosi matekwana anokubona zikati unanga katipera pera para hospitali za pala Mpumalanga atina pala Bundula Free State ai wa mvura iyo iko perekezwa hapo unanga mimuya ini yako bozo nga buhari musura basabu kobera hona ai wa ahuna mvura ine korabira pezi ha kari mudirabirisa ora machero lidocha limanga chipumbe yote nyimoro ya mucho ya machero ko hapo ya sumba ai wa kaila ila mvura dine amanda ona kona zezi passengers za fura tiza mvura ine korabira kakatina ratoba hapo nabona na ila mimuya kaila hapo ichiko bozo nga buhari dingazo rikutsibuza bazura por matekwana na musa ai wa kabara zimbura zinazo zikoferekezwa nga madumbu na machero lichichara na kubatsibuza hapo ila mvura idoba idine amanda katina madumbu atina ukubonera hapo na mupiso bukumo onanga katisia mataka achiko uswa pala kunzini ya shango kari modili mona rose zi temperature za matekwana na mosi kari tomenga vundo lasho langeno khautumero ko bikerwa khani mucho bude bukumo ngene dorobonyo ya Johannesburg atsena pala Pretoria Springs one I was the temperatures to konya za shika pala ka 27 kari modisa hayani rada bese vundo ndali mpopo unero ko bona khani pala musoro chama pala dorobonyo musina I was the temperatures za bude bukuma kiyani thoyando atsina na pala tsani pulukwane khani I was the konya za shika pala ka 27 mukopane khani ndi mucho budi katina pala Pegasford musoro chavundu na Mpumalanga basongo hanga unakhona dzi ya mashota ananga khatiphera phera matiko na muzika thina machelo pezi hazi temperatures za kuti bukuma para eMalahleni Carolina eMelo na pala eMkhondo khari mudirabelesa hapo na pala sikukuza hona aiwa zi temperatures za kuti bukuma atina musoro chavundu na pala KwaZulu Natal kobona muchwabudu uchikobikwa na pala Richards Bay atina pala Durban Kokstad hona zi dokonya zi temperature za swika pala ka 27 vundu la Eastern Cape na hona ndi makode nga machelo ni pezi alichi taba aiwa zi temperatures za konya za swika pala ka 29 komani mtata na hona aiwa zi temperature ndiza kuti bukuma kari mudia nalo rebesa pala Western Cape na hona rakobona mucho bude bukuma uchikobikwa pala Beaufort West atina pala Worcester Rivers State hona aiwa zi temperatures za konya za swika pala ka 27 kari mudirabesa hapo na kama mwavundo nga pala Northern Cape na hona rakobona mucho bude bukuma uchikobikwa pezi azini tabu kuma ngantani amupiso wokalura hobukuma ndingatswa chikobona pala Uppington so swika pala ka 37 atina Springbok ni 36 krana bono ni 33 musuru cha pala Free State na hona ndi mucho bude pezi wakaduvua woti banga makore yadoba hapo ya pera pezi ya dizabu pala Fixback na sina Bloemfontein kari mudia vundo na Northwest na hona rakobona aiwa ndi mucho bude na kubigwa pala doroboni pala Mahike wakaduvua huna makoro tiba pezi ha ngakadipera pala Rustenburg sa hangu na pala doroboni pala Potchefstroom elino ndikoba komba kave matiko na vote